College Boni Fibro Station Part te menta kasni la penmi ya result jong ka NCE po ka Civil Defense and Home Guard Shillong dengan page tungkane. The result of the interview to the post of non-combatant employees NCE conducted by the Civil Defense and Home Guard Central Recruitment Board with effect 9 July to 22nd July 2025 is hereby declared. On the basis of the interview, the name of the successful candidate recommended by the CRB in order of merit are as follow. Dengan page menta. Mashanbok Ramsik, Netre Kandat, Krau Kupar Tinsong, Dainish Di Shira, Pratishta Khlut, Sixwell A Sangma, Pendap Borlang Dhar, Starson S Marak, Silgerak M Sangma, Matius K Marak, Lin CH Marak, Rablang Mukti, Kermika Dhar, Sumyo Ilitan, Aiban Serdok Lang Lengdok Penlang, Rowel Langstang, Wilop Lightness Wanyang, Shibor Shadab, Krau Kupar Dahar, Yoriki Dahar, Lasbon Kanai, Penuan Suyam, Hadu Arpwe on reserve, dan Kiwan Sai Khasi Jenja, Bat Kigaru, Marganegai Betega Merit Waisam, Kajing Yok Max, Penuan Suyam, Mararki Papang, Ferdinand Sok Kawai, Jahan Ban Mi Sayo, Heblang Marbanyang, Kripil Marak, Dame Banker Yongwai, Inki Tisangma, Wansuk Shadab, Hadu Shispa Atam Gidon, Simchera M. Marak, John Kupar Kharbani, Calvin B. Marak, Wan Shua Merthong, Wish R. Marak, Divine Star Mairang, Banri Shanwells Imli, Silvanus Imli, Han Bor Singh Wanyang, Daya Wan Riwa, Reform Lamare, Lam Jing Shai Wanyang, Full Moon Marwen, Tengkam Di Sangma, Monggera R. Sangma, Turali Rabha, Jerry Roxon Walang, Ri Pinker Warjri, Sondar Damblong, Stevenson Lingdo, Tengpan Ti Sangma, Dang Donbok Yaurot, No Silchi N Marak, Togam Di Marak, Stewart Jaran, Litiang M Marak, Austin Di Sangma, Sinsyar Lang Marthong, Neni Rikchi CH Marak, Goodman R Marak, Dasumiki Pai, Charming Star Warkaleo, Babeto Mauto, Sombot CH Marak, Lokarbat B Sangma, Simpot E Sangma, Lawrence M Sangma, At Chirik R Marak, Dabyang Dhar, Shwamiki Lingdo, Jeton Di Shira, Founder Pasa, Bibiston Ji Sangma, Bun Nekineru Kimarek Pulit, Malak Yot Hangne Tela, Kamduna No Haka, Mekle Pulis, Alak N Marak, Sper BahasNtem, Bestings H Marak, Mo Gita M Marak, Sunita K Marak, Revaldo Renja, Fastin K Marak, Kambion Strix H Marak, Salgira B Marak, Elisha R Marak, Ashwali Sunilingdo, Yohi P Imbon, Dang Ohi Yakai, Chedrakson Sentem, Racing Areng, Melanson Renshon, Harding M Sangma, Imjit Rabaha, Teilang Pasa, Waistons H Marak, Highest Star Walang, Telpin M Marak, Belstar Motho, Banyar Phang Pengrop, Dilbar R Marak, Tesal CH Marak, Laham CH Sangma, Rimchi Di Shira, Lam Syairani, Rakibul Di Sangma, Elios Sayu, Sanwa Kabare, Dewal CH Momin, Tengchon M Sangma, Rebika E Sangma, Welbing Ke Sangma, Lamde Chaj Suchiang, Teilang Suyam, Mats Kemlang Lamare, Bejiko CH Marak, Budhok Shulet, Seng Bila CH Marak, Baristar Sten, Daka Ruhi Suchang, Twinkle Star Marwen, Felki Kanai, Julius M Sangma, Sarot Phawa, Be Hopeful Seng Shai, Harisana, Buxton Di Sangma, Sengnang H Marak, Whitnebot E Sangma, Binson Lapasam, Wilbert M Marak, Sanchang R Marak, Hunlang Kongor, Anu Radha Koch, Tiraksim M Sangma, Gamgam Ji Mumin, Bisha Mitra Hajong, Palbina E Sangma, Lantia M Marak, Pantera J Sangma, Cherina Jakrim Chi CH Marak, Arjun Hajong, Wat Rowen B. Barok Long Shispa Sao Pangut lagi jong category. Dapat merit of successful candidate for the post of non-combatant employees and is prepared in accordance to the existing distribution policy of the state. Te kini la prepare kat kum reservation policy la yo kat kum ki garo kategori khasa jinta kategori la kajong. Te all the best namta kini candidate baro ki balak mi list la kane ka NCE. Hakane NCE nomor ba kadon betang ka jingmare bat ka interview. Te ki baklan mare bat bila ba interview te ki la sha select.
Te hangne ro kat kum ki kerteng te da pej na khas jantia te ki bun hi na po jantia hi marba ki khlain mare. Te all the best nam ta ki candidate baro te congratulations. Tagni jumtip Krishbon.